Svetosavlje je način života koje svaki pravoslavni Srbin njeguje i nosi sa sobom iz roditeljskog doma. To potvrđuje i činjenica da je i organizacija koju je stvorio Sveti Sava, Srpska pravoslavna crkva, najmasovnija organizacija ne samo u duhovnom, nego u svim segmentima života i na svim kontinentima gdje žive Srbi. Najumniji svjetski izdanci iz svetosavskog roda, poput Nikole Tesle i Mihajla Pupina, do generacija novijeg vremena u tuđini su slijedili taj put. Jedan od njih je i Srđan Maksimović iz Čajniča, koji već godinama živi, uči i radi u Sjevernoj Americi. Priču o mladom doktorandu zabilježio Radivoj Obrenović. 30-godišnji Srđan Maksimović, porijeklom iz Čajniča, rođen u Beogradu, visokoškolsko bogoslovlje završio je u Libertvilu na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu, jednom od 3 fakulteta Srpske pravoslavne crkve. Sin đakona sa 30-godišnjim radnim stažom najprije je maštao da će postati avijatičar. Prevagnulo je ono sa čim je i odrastao. Nakon odličnih ocjena u osnovnoj školi u Čajniču upisuje bogosloviju Svetog Petra Dabrobosanskog u Foči, koju završava 2012. godine kao đak generacije. 4 godine kasnije uspješan je bio i kao student u Libertvilu. Nakon toga nastavlja studije na Univerzitetu Časnog krsta u Bostonu i na Univerzitetu Harvard. Završavam na oba univerziteta, završavam disertaciju pod nazivom Incident u Antiohiji. To je onaj dio kad su Petar i Pavle imali. Kažu i među svetima postoji riječ, pa tako i među njima je to postojala to neka nesuglaslica, ali kasnije se riješila opet po pitanju da li primati one koji nisu hrišćani, stranci ili ne primati, da li prihvatati ih u okrilje crkve, zaista što je u stvari pobjedila činjenica da crkva jeste, kao što i sama riječ kaže, ona koja sabira sve na jedno mjesto. Također i ovdje je stekao znanje s najvišim ocjenama. Doktorand je na Univerzitetu Fordham u Njujorku. Položio je sve ispite i uskoro će odbraniti disertaciju u kojoj se bavi migracijama sa 2 aspekta, bogoslovskog i više naučnih društvenih disciplina. Spomenimo i da se za studiranje na ovom univerzitetu opredijelio nakon što se pridružio programu Javno pravoslavlje, u čijem časopisu tekstove prevodi na srpski jezik. To me u stvari dovelo da apliciram između ostalog na Yale univerzitet, univerzitet u Chicagu, Harvard univerzitet i aplicirao sam na Fordham. Primljen sam na sve od njih, ali sam odlučio da idem na Fordham univerzitet jer smatram da su oni možda, ako čak ne i najbolja teološka škola u svijetu. Svoju svestranost dokazuje u brojnim aktivnostima uz učenje, istraživanje i rad. U međuvremenu sam počeo da predajem na istom univerzitetu kome radim. Predajem vjera i kritičko rezonovanje, predajem Novi Zavjet i posle toga sam također predajem i u Chicagu, pored New Yorka predajem i u Chicagu dogmatsko bogoslovlje 1 i 2 i pravoslavnu etiku 1 i 2 na fakultetu gdje sam i sam završio prije nekih 6-7 godina. Chicago, najbrojniji grad Srba u svijetu poslije Beograda, New York, destinacije su u kojima ponajviše provodi vremena. Tu se i upoznao s kulturom kontinenta koji su Srbi godinama naseljavali. Rasijani i udaljeni od otadžbine nisu se odrekli svojih korijena. Otkrio je da im je pomoglo stalno slušanje simfonije od riječi i dijela, nacionalnog identiteta i religioznosti u okrilju Srpske pravoslavne crkve. Smatra da Srbi kao skroman narod trebalo bi da više govore o dijelima svojih predaka. Narod Svetog Save mnogo je dao svijetu i tu bi trebalo da svoja dijela mnogo više opisuju riječima. Susreće se i sa lošim vijestima o svom narodu. Na propagandu ima odbrambenu strategiju. Recimo, na jednom od svojih predavanja baš sam došao do članka gdje jednostavno piše se o Srbima kao najlošim momcima na svijetu otprilike i onda sam morao da ponudim cjelokupan kurs. To je cjelokupno jedno predavanje od nekih 2-3 mjeseca govoreći o tome koji je naš doprinos, na koji način smo mi kao nacija doprinijeli ovome svijetu, ne samo u Americi, od Nikole Tesle i Mihajla Pupina, koga mi nažalost često zaboravljamo, ali taj velika iskra iz Idvora je zapravo veoma cijenjeno ime, pogotovo u New Yorku, recimo na prestižnom Columbia univerzitetu mi vidimo čak čitav departman je posvećen, pa čak zgrade nose njegovo ime, Mihajlo Pupin. I upravo u akademskim krugovima kolege i studente upućuje da ne vjeruju naručenim člancima. Sunarodnicima poručuje sve počinje od ličnog primjera.
Pa ja obično kad idem na svoje predavanja nosim bedž, bilo da je to mala zastavica Republike Srpske ili zastava Srbije ili zajedno zastava Srbije i Amerike i onda me oni obično pitaju šta je to, zapadne im nekako za oko. Mislim da, bar moj pristup je sljedeći, ja kažem da smo mi jedna mala, ali veoma značajna zemlja koja ima zemlja velikog srca, rekao bih tako, koja postoji vijekovima i koja će postojati vijekovima. Radi se o tome da ja polazim od Nikole Tesle najprije, jer u Americi nekako svi poznaju ta Tesla auta i oni su dosta popularni postali, ali rijetko ko poznaje da to dolazi zapravo od Nikole Tesle. A druga stvar je zaista Novak Đoković, kojem ja kažem da smo mi u stvari ta zemlja koja drži takvog bespremca, sportistu u našoj istoriji čovječanstva. I definitivno ja mislim da uspjeh naš ne samo u oblasti biznisa, jer nekako mi Srbi kad idemo u stranu zemlju, mi nekako želimo taj lak novac. I lak novac da se vratimo što prije ovdje i da se pokažemo pred narodom. Nije mi ta ideja nikad bila jasna i neće biti jasna. Mislim da uspjeh zahtijeva malo više truda, uspjeh zahtijeva malo više ulaganja i uspjeh zahtijeva velika odricanja. Svoje vještine potvrdio je i kao predstavnik Srpske pravoslavne crkve u organizaciji sve pravoslavnih crkava. Sarađuje i sa Visokim komesarijatom za izbjeglice Ujedinjenih nacija. Uspješnost u ovom poslu mogla bi ga dovesti i do mjesta UN-ovog posmatrača. Cilj mi je da jednostavno pokušam da ostvarim da dobijemo jednog posmatrača pri Ujedinjenim nacijama, posmatrača prije svega Srpske pravoslavne crkve, budući da nemamo recimo Grci, naša braća Grci to imaju i velika je stvar kada imate posmatrača na jednom takvom velikom svjetskom centru gdje jednostavno se taj glas daleko čuje. Jedan posmatrač znači 30 posmatrača, 30 posmatrača znači glas naroda, a glas naroda je glas Božji, vox populi, vox dei. Svuda je putovao po svijetu, poklonio se brojnim svetinjama, ali je u mislima molitveno svakodnevno samo na jednom mjestu, Čajniču, u porti hrama Uspenja Presvete Bogorodice, gdje je i stasavao. Kao što kaže naš veliki svetitelj, pisac i umnik, sveti Nikolaj Žički, Lelički i Libertivilski na kraju krajeva, on kaže da postoje dvije najviše srpske svetinje u Srpske pravoslavne crkve su, jedna je Ostrog i on tu poradi Ostrog i Hilandar u isto vrijeme stavlja, a druga je Čajnička Krasnica. I zaista manjeg mjesta, veće svetinje ja odavno nisam vidio. Eto, obišao sam dosta ovoga svijeta od Jerusalima do zapada Amerike, ali mislim da više blagodati. Osjetio sam takvu blagodat recimo na Veliku subotu u Jerusalimu, ali ovo je zaista jedan neprekidni kontinuitet blagodati i kontinuitet milosti Božije koja se dešava ovdje. I sa ikonicama Bogorodice Čajničke Krasnice svuda je po svijetu. Rado ih daruje šireći pravoslavnu kulturu. Poliglota francuski jezik učio je na Univerzitetu Sorbona. Govori i piše njemački, koptski, aramejski i sirijski jezik. Uz biblijske i društvene nauke posvetio se i istraživanjima zaštite životne sredine i korišćenja obnovljivih izvora energije. Svetosavac Srđan Maksimović, građanin svijeta, nastavlja svoje putovanje, kako i sam reče, na ponos svom rodu i narodu.